قال برئيس أحمد ريكاني سروك يكتيا وبرهنرين كردستان كود قال مدة استوديو برئيس أحمد تقال قال بخير عجيب هنا شو دافوس خدي قسما نبو التزاماتها بو جماعتك باش شوينا يعني از بواركم ودرجه وكريم وبرهنرين زيادة ترفيج بله حتى جرهين جينا بله خلقك زوري شوي كان في جوري وبرهنرين طبعا بداية بيجي مكو بحث كم دافوس كوربان دي دافوس مصدرين كوربان دي اقتصادي جهانية خاصة أفصالة خلقك زوري بجدار بوي زياتر 3000 كسايت جهانية بجدار بوي البانا نزيكي 400 سياسية عالمينا 130 ولاطة و 65 شخصيات سروكة ولاطة بجدار بوي وأفصالة شان ده هرم كردستان سروكات جناب سروك حكومت مسرور بارزانی و زیاتر 20 وبرهنرد مزنت کردستان و کمپانیت کردستان که به شان ده بجدارن گل سروک حکومتی اما وكو بيجي بيش هذا كان نية في عددي وفي مشاركة مازن تذكرني تشتكي وقول تطورك إيجابية براستي باشا أو بيس وبرهنره أفيد كو أفصالة بجدار الدافوسي يعني بدس بشخريين سروك وزيران طيبة تجي ريك خوش كرنا ووكب طيبة تجي كتيا وبرهنرين هرما كردستاني ما بس شيء أجوي بجدارية يعني بتني راكشانا وبرهنرين زيادة يونجي براستيجي وبرهنرين مجيشن والله جهان طيبة تجي روشلاتنا وراسة برهنانه بك طبعا اف كوربان دك الجهانيه يعني درفتك مازن ابو زوربي وبرهنري كردستاني وشركات كومبانيات بياني كالويري موجودا درفتك ابو وبرهنري ما ابو كومبانيات ما ك وكو بيجن ديدارة قلبان كومبانيات كان شخصيات عالمي ببينن شركات تطورات تكنولوجيا نيو ببينن الويري او شركات بجدار بولفان ولات صدوسي ولات بجدارن يعني درفتك وبونا مالا كردستان الويري وكو بيجيك وكو بنجهك بو رخصنانا ديدارة بين وفد شاند حرم كردستان وخلقي كي ديكا او بجدار بولفي كوربانده مثلا زياتر زانياري و معلومات سر كردستان دست كفن و بزانن چند درفت و برهنان درفت کارکردنی و پیوندی بازرگانی دیگر کردستان برکاوه مالا کردستان بیتکرن. از بحث مالا کردستان بکم. اول سال سیه ما. بله. حتی دیدارت و داد سالن در بازویان جوا برهنران و حکومت هرم کردستان دل و برهنرین زبلاحیم سر آستاد جهانه. چه بحث هرم کردستان کن یعنی دمکی کیم داشتیه سرنج و برهنر را کشت جهان حسین گرینگ حتی بنگه کیجی و کپناو مالا کردستان داند کو آلین جدا جدا تدا کون و بن و برهنر نافخوین بیانی تدا کون و بن دیدار و پانل تدا بین رک خستن. بله طبعا اول يعني جه رئيس سوباس ابو نوسينغا جناب سروكي حكومت اكو اف دست پیش خديه كري واف درست كرنا به مالا كردستان بيجن تطورك نيبو براستي كخلق ما هم كردستان بخلق ديك بناسم ولات ديك بناسم هم بو درفتك بو وبرهنرد ما خلق ما بتش الويري وكو شوف بيكوتن وديدارات قال كومبانيات بياني بكن وطبعا كوربان دي جهاني جي توزاني بس الفيري عقليته كردي بيش وبرناشيان خودات بواري بازرگاني آبوري بتايبتيجي افسر دمي امتداد در باز بين حتى چرا دل پیشه چی قال جلاتي تا گوتن اولاتن پیش کفتی عقليته استثماري يا وبرهنان تداني نجبرهن دي رافشة هالصاحب. بله طبعا ليرة قلتي فرصتك في مالا كردستاني كو او درفت كردستان او پیشکفتنا كردستاني نشان او خلق بدن او كومباني جهاني قال كومباني هنا مثلا وقت بحث كردستان دكي يوم بحث عراق دكي بيجيت مثلا امنيات نيه ومثلا ترسن نظرك خرابه هاي صار كردستاني وصار عراق عام بس وقت بين مالا كردستاني افهمي پیشکفتنا كردستان هيو طبعا الويري درفتت کارکردنی پیشکفتنا کردستان الهمی بواره مثلا تندرستیه تعلیمیه و برهنان المسائل السياحيه او درفتت کردستان که هنا وقت بینن و بینن که و برهنرد ما او شركات المازن كبجدار بوينا وان بخو بروجيت جوره هنا و تشوينا بجدارن استوديو زيادتر ام السر
راکشان و برهنه را که گلجارت تبحث کرد وقتی و برهنه را کی ادی باوری بود درست بود به تحریم کردستانی نبتنی راکشان بازرگانه کیه بلکه راکشان ولاته که بین حریم کردستانی ببینیم چه نمونه این هو صاحب نبتای بتجی و برهنه را که پشتی هزرک و صاحبی نه آرامه لیدی سکوهاتی آرامی هبیه اوی و برهنه ری وکر بود و برهنه نا زیاتر یعنی جی و برهنه نه زیرتر بین حریم کردستان و برهنه نکن. بله بالتأكيد يعني بونا وبرهنرد بهز الحريم الكردستاني أبا دافعك كخلقك وبرهنرد بياني شوف بان وبرهنرد بكن أو علاقات أو بيونديت وبرهنرد ما تقل وبرهنرد بياني هي وكو دوستايتي وكو بيونديت بازرگاني بوينا سبب يان هاندانا وبرهنرد بياني بكردستاني ديان وبرهنرد مثلا يت خليجي شخصي يعني نمونه شخصي مثلا منخو مثلا قال برادرية لبناني مثلا خطابخانه كندي ما هي امو لبناني شريك اكبا ام بيكبا كمان تشجيع كري هانداي خاطر كردستاني مثلا براندك مدرسه كندي كردستاني بكري ابو چند سال وبرهنري بياني قال ما شريكه ابا يعني وكر باوري چه بو که و برهنرد ما خلقه که باش و برهنرد باش کردستانت هی و سقامگیریا کردستان هی و حکومت حریم بجگیریا و برهنرد بیانی وکی و برهنرد خمالی نفس تعامل و نفس امتیازات هی سرنج بی سکینی بی و برهنان الحریم کردستان حتی بواره پروردش دامه بله پروردش بواره که دیمه مثلا خلق هست بینه تندرستیت هی چند ها مستشفى مثلا جوین ونچرن قال شركات بياني البروجيت صناعي بروجيت بازرگاني گشتیاری همین مجاله که یا نوکه یا نی و برهنانت بوار پیشسازی جیریا دست کرد زیرکی دست کرد و ای آی بله و جاری هم دبینین المالا کردستان الداووسی و برهنر بین حریم کردستان وی بواری دو ام پروژه جدا جدا بطیبت جین پیشسازی بین من قناعت هاي كدر فتك مظنة خاصة أفصالة وبصالة كبجن يا ذكاء الصناعي يعني جيريا إلكتروني بجن أو در فتك وبونا أبعد زوري وبهنالي كردستان الفي كورباندي دیشین پیوندیت باش دروست کن گل کمپانی بیانی و سود و تجربه و خبره شرکات بیانی پیا کن و بشین در فتک بید بود دروست کردن شراکت و جوین ونچر و هاکاری بین کمپانیت ما و کمپانیت بیانی و بشین هر تکنولوژیا که نو هیا بینن بو حریم کردستانی چون که ام نوکا دگرین چه ولاتا که شکی نو هبید و تکنولوژیا که نو هبیتن ام بو ولاتی خوب بینن ودرفتي تاي وخلق ماشي امكانيات تاي امكانيات ماديه تاي امكانيات فنيه تاي بس كل بوار الكترونيات بتيجي حتى برامجنا موبايل زيرك جيم مال هرم كردستان بله برفره بونا ونطري كده من بو جنابه بحسن ذكر نوك المدرسه كان ادي ما قالك استفاده لكري ما اوي تشيك لوكو بيجن روبوت ذكاء صناعي ما تشيكري وكردستان ما تشيكري نوك المدرسه كان دي اما ما هر خطابيه كي ما وكو بيجن ابد ما اظن ما ايباد كداي وكو ذكاء صناعي وكو بيستي مستوى اويدينينا بالدروس خصوصي او بخو ناف ايباد خدا شيء استفاده بكاتو وبو ابد بتيجي ما وكو شكل روبوتا ما روبوتا كجانا تشيكري شكله كجان زاروب مثلا قطابي دي بتا مال اخو بخو استفاده جي بكاتو كردستاني ما الدرب تشيكري طبعا بس ها كارياما وبيجيريا برنامج ما باشه آلیه بطیبتی جی و برهنانا گل جرا ما بحث کریه دبوار گشت و گذاری دا و گلک جی پیش کفتیه و جاری پلان چیه دبوار گشت و گذاری دا پلانن برفره ده مهبن و برهنرین چه ولاتا کی چافل هرم کردستان طبعا وان چند سال خاصتا کابینان نهی حکومت هرم خاصتا جناب سروکی حکومت که مسعود بارزانی ترکیز اوی وان 3-4 سال سر دو سه سکتر بوا سکتر پیشسازی و سکتر کشتوکالی و سکتر گشت گذاری صراحة يعني وان صارت شوي وانه برنامج حكومات حريمي ودستي وبرهنان ك
گرنگی سکتری گشت گذاری بدد و او درست کردن وان ریگوبانا درست کردن وان چند پوندا اف سد چیکل کردستان و اف ریگوبانت بو پارزگاه حولیری و دهوک و سلیمانیه او همی در فتح گلک و مازنه بو پیشکستنا بارک گشتیاری وقت ریگوبان آسان بو یا مثلا درست کردن وان همی پوندا وان هن صدا صراحت او در فتح مازنه و دشين هم وبرهنان ما يعني وبرهنان اللي بمجال بكاتو وهم بشين كومبانيات بيانجي بكنا شريك ودقر خبينن بو وبرهنان كردستان دو بابت ديكو افصالا جيل دافوس تينا بحث كرن افروكا جيت نوفا بانيل دهاتا بحث كرن هم آسایش انرژی و هم انرژی و پاکش الهرم کردستان اف بابت اگر آسایش انرژی بدگل اجاره هول تتدان انرژی کردستان بتدان لدی ساجی خول بردگرت و همی گاوا اونو کشی خوشحالی و چهار هیون زیاده ترجی هنور دکرنا نفتی و بردامه دگل انرژی و پاکش وی بواری دا چه بحثاتی تکرن اف حکومت الهرم کردستان کابینه نه او پنگاون هاوتین حتی چرا دل خوش کردن و یال پیشی ام از وی بواری دا و برهنر نافخودشن چه پیشکشی خلقی بکن تایبتیجی انرژی و پاکش بله طبعا الدسته وبرهنان ياسا وبرهنان هر بوارك اگر بيتو البرجوانديا مثلا جنجي يعني برجوانديا ولات وهولاتيا بيتن يعني مجموعه امتيازاتك يعني مجموعه سبورتك تذكرن دي مجال يجيب تاكيد البرنامج حكومه هريميه وخلق مجي روج بروج حسب جنجا باريزي وحسب بدكاتن يعني لازمه تشتكي وصل بكاتن ك هم جينجا هم تندرستيا خلقي يعني في بواري دا اگر و برهنه را کاتبت یان جی بهت بله بواری انرژی و پاکش دا و پاراستن جنگه پروژه کی پیشکش بت هاری کاری زیاده تر درگاه تاكيد ياسا وبرهنان چه هاری کاری یک تکرم يعني مثلا بو نمونه وقت بروجه تقديم كان عردي بو تخصيص كان زاويه بو تخصيص كان وسبورتات كان اعفاد كان مثلا بو چند صالال مثلا مسائل جمركي ومسائل ضرائب وسبورت وإنانا رأس مال خوب وبالنفدري أبي همي مجموعة امتيازاتك كوبرهنر وقت تشتغلاتك شافلي كاد يشبه تكرن كاتشوا ده مثلا رأس مال خو إني تو سرمایه خودی بتفدری به اوی مثلا ضریبه لیورگرن هرما کردستان یا سوا برهان بود 10 سالات لشی استثمار کیو و برهان خو کیو و سرمایه خوشی ببی افدری انسان کاریگری هبیه جمهوری اونا چند بیار بالتاكيد والله وكل مره يعني احتمال جمع النبي تنبيد اخي بس بالتاكيد ابا همي وقت هر كسيتيت الملاطكي بري خدته يا سوا برهنان ويا سوا بو مجي وقت ام تشنا ولاتك ام يكم جار ياساي وبرهنان روان تخوينن كاتش وقت دا تش مثلا امتيازك تدايا تش حكومت تش بو بي وبرهنان تكتن سرمایه‌ای چوای پاراستیا چوا حمایا پروژه تون نکردن الحمدلله کردستان حتی آنها هر و برهنری که بیانی یکم یت خمالی شاینه و بیشتر سرمایه خو چند قاط زیاده بکن و برهنری بیانی که بین کردستان الحمدلله برو عددی که زور باش هیا و برهنری بیانی و روز به روزی هم و برهنری ما هم يد بياني بروجي نيو انجام دادن و پیشکفتنا که برچاو هيا چند ولات تقريبا ابشين بيجين للهرم كردستان و برهنر مهن هيا نزيكي از بيجم نزيكي 5 ولات زياتر هرم كردستان زوربي بورا هيا و برهنان نهال كردستان جهشتيا نزيكي 100 مليار دولار رجاء يعني او و برهنان بياني خمالي كل بيتن كصدا حشتي تقريبا دشين بيجن وبرهنرت خمالينا صدي بيزجي هم وبرهنرت بكو بيجن بروجيت مشتركا جوين فينشرن وهجينا تنها بيانينا بروجيت بيانينا فريجا تبع حسكري چندش صدي بشوف 4 سال بريزيراتره طبعا وان چند سالا يعني بو نمونه سالا بار 2025 رجاء بصراحه رجاء دانا مولتا تقريبا 2 برابر 3 برابري وان چند سال راوردی بود يعني تطورك برچاپ خوب بینی براستی وكو بيجن اوكي دل خوشكره كروج بروج
رجا مولدان و رجا پروژه نیو اینانا سرمایه و برهنه بیانی و محلی جی و خوب مجی گلک و برهنه ما بون چند سالک بود چوبونه در به ولات شول دکر چوبونه پارزگار دیت کل عراق شول دکر پروژه دکر نها سرمایه خوب ودگر ینوا و دوباره کردستان مفخوب ما پروژه هنا الولات الدربه مثلا بونو من جورجيا بروجه هنا بغيارة ياس بروجه خلويري سرمایه خوب زفر نوا و قازانج خوش بزرنا کردستانه بله خالك ودل خوش کرد یه که بزیترین وقت اف بینگاوا بیت ها ان شاء الله قال لك سپاس برای احمد رکانی سلوکی کتی و برای هنرین کردستان هی گل مدام سپاس بود هر بشی گل خیرات